مراسم هذا بتمام أقول أو بكم يعني حمود ترى زاتن هف مراسم تشيبو فقط أم خوازن جبوكو مثلا بزانن هذا بيتان كي تشيا شخصيتك تشابو ناف الحركة تماما جبوي جي بريكو أم دست بيبكن أم هذا دقيق بسر محشية پیرانی نواره درد کشنه من کرد. جبوکو مثلا سرکاتی دید کو هزه که براستی و شرطی دجنه ده هیا. یعنی هزه کو یعنی هکه جن نبایا دوی حرکتی ده بگو ما جهان دنیای ده تمیزه بده که جن هر تو پیشنگه به جواکیه فقط قوات و همو و شرطیه هزاوی و شرطیه در نکتی هولی. بله ام جواکا مجلسات سمونه مجلسات قشتي مجلسات هاجي ام ايرول بركوم بوينا بيرانينا حوال بيريتان بو ام هر سال بيرتين ام وكا جنيز دي وكا ملت دي ام هر سال حوال بيريتان بيرتين جبر كچكا كرد بو كچكا اتاكو شر بو جبر خيانت خو تسليم نكر وخزناري دا بردا تنها جي او خيانة بردوامة وخيانة السر كچه كردا كچه ازداد ماشين بس حوال بيريتان بومينا كش كچو وجنه ازدي را كچو وجنه ازدي ويجي وكا حوال بيريتان وانجي اشبر نكمنا دسته دجمنو نكمنا دسته داحش وانجي وكا حوال بيريتان خزنارا وركر امجي بسر بلندن بحوال بيريتان شهادات او راسك كتبو وشهادات او الماك زحمت بس ام سر بلندن يعني وكا حوالك اجن وكا اكاتشكي وخد تسليمي خيانة كارينات وخد تسليمي يوان خاين خوف روشان نكت خزناري وركت امجي كي حتى ام ساغن ام حوال بيريتان جبيرها نكن ام بير اينن وكشني ازدي وكا مجلس اسم روجي تشاين من زبستانه كتب مايدوني دجيان كرن دمگirna çayak ji ava berfê û lastikekê xwe yê reş bi pênava Adîdasî çend lîreyê naguherim. Dema ku ez jiyana civakê difikirim, ev jiyana me ya dendamtiya van ciyayan te weke efsane, weke xeyal, weke dinyayekê xerîb e. Fermandarê min yê Nemir Kemalpîr û hatibêje, ji bo qezençkirina mirovekê pêwîst bike 3 saet, pêwîst bike jî em ê 300 saet biaxivin. شورشگرتیا لکردستانی مینا درزی بیر کلاندنه و sabır, حساسیت، کند و خیدان بیوسته. از دبیجم کو جبو مروان شر کرن، جبو مروان مرن، به شر رد کرن عبدان را عبدی کرن. از مروانی آخوا و ساحز دکن، جمع را جهکی جدا بکن لسر سپرای روژی. ده سپرای ده از جی همه، دوی شری ده از جی همه. لكن لبالي اوجي بو كو تسليمه و خاط زنارا در تاوش اخواري هون وي هفالي ناستيكن هلوستكن گلو هلوستا و چيه هوني درست بن لهمبري تيكو شركي بريز بن گر كو هون تخوازن بگيجن آزاديا جني ريا ويدمي دست ناستكرنا راستيا شر و در باسته بن خبر همو شهيدا بوينن براستی شهادت اوی وقت بجن در بکمازن بوم نود دو شهید بود بجم ویدمی دا هر وسا بجم خیانت کامازن بو عثمان جی خود تسلیم کرد سبب کامازن بقلوی وقتی ده چه بوم وقت هر سال يعني بيراني انت تكرن في وقت ده براسي مثلا الشخص كمازن بود رخصتني ده کارکی مزن دامشاندن شهادت اوی دربک مزن بو لیپا به شهیدا حوال گاوا پاج ناویشن شهادت اوان گلک ظلم و زلداری سربی ملتی حتا دان عالین حتا نکیم هجی خیانت اوان بردوام امبری حوالا خیانت بردوام براستی او همو هجو قوات خو محاولت کن حوالا بدنا شهيد كرين حوالا اخسير بدنا دسدش من ده لإيديتر او نقار يعني راستي حوالا راسا شهيد دربك مازنن
اللي بشهادتها هوالا تجارة دست داناين وتسليماتها قبول ناكن براسي سرد قلق سببك شيت هرد مستري هوالا قلق شملتي ازديرا كير وام دين دارت هوالا نه وقت پککی رخصنا پککی ام ملتي ازدي دين دارد وان اجماع وقت انسان بفكره هكال 2014 قلق اش ملتي ازديرا كن ديجي انسان البرخو بدا وزلم وزورداري قبولنا ك لازم ملتي ازي وقت دوست وقت ناس خورا ببينا اجبر قالك ظلم وزورداري بالسدد فرمانه هاتي سريما يعني تشتكي وقت يك ظلم وزورداري هكا سريما عينا وسات سري قالك ملتي كرتي اويتك ظلم وزورداري وكولتي قبولنا كن سريوان جهاتي